Bel, mana jadi hansip? Wah, Belo ini Sabel teman SD saya. Walah, jadi hansip Bel tiraha. Ya, kurang lebih saya tahu. Setahun jadi hansip. Tadi yang ngereneng. Wah, coba ini kita tes. Oh, kita tes. Waduh. Ya, 5, siap. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Oh. Tekudu, kadi lencang kanan kasaha kaluan. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Jadi paharok. Balik kanan, gerak. Tambah hadap kiri. Hadap kanan, tambah. Balik kanan, gerak. Jadi mencong. Balik kiri, gerak.